Mukaana uyu urutetwo ni gikundi kimwe kia MCA za kaunti ya Kirinyaga aria maugite gutire hindi thirikari ya kaunti no igirugamia mihang'o yothi wa na mbere na njira ya kwaga kuneana taitu ino. Makiaria na andiki a mohoro, MCA za mahete Ngavana wa kaunti ino Ann Mumbi cimigiritwo akorwo aneanite taitu ya mugunda uyu kuri ruhonge rwa Kemri na ruria ruhokeirwo waki wa ceceni uthuthuria undu umwe na thibitari wa kiriu. Ati gwakinya mweri 30 taitu itabeanitwo ni Her Excellency the Governor Madam Waiguru kamotho mukeyumiria inyuothe tukathie kuria kaunti na mundu oke na murengeti wake no ngivota oro tangivota gukomera murengeti ni oke na kamatiresi na gitanda tugukoma kou tuikare kou kiheria taitu ikabeanwo ni Waiguru tondu iku twakinyire handu kukigia na ngucanio Waiguru akiuga ndangiheana taitu na wandu akemuli makiuga matingia kamugunda utari wao. Mugunda uyu wa eka igana rimwe ukoretwo na ngucanio kwa ihinda kuona minister wa ugiteri wa thiini Ndagitari Fred Matiang'i anaikia muho wake ndeto-ini ino kurerite Ann Mumbi arekererie taitu ino gukinyiria muthia-ini wa mweri uyu kuona gutire tabariro yothe ngitwarithirio na mbere mugunda-ini uyu. As leaders tuembe tuige selfishness, tuembe tuige ego itu kando nigetha tubote guteithia community. Why Madam Waiguru ukorwo governor for the next 3 years. The next 3 years. After that ni kuma mundu ungi oke otoria Ngavana ndathia ari kuo na ni arikirie na akiuma. So we don't need to be selfish. Na kwaga gutongoria no gumatanya te kwaga gutongoria tari weu you are above everything. No, we must stop that. Murandi umwe ukoro the mega project ukoro the best chem project within Kenya. Nigo murandi uria wabata muno na munene muno. Ideshera riake kaunti-ini ino mwandiki mukaru wa ugiteri wa thiini Karanja Gibisho niranire ni mareketie kwaraniria na thirikari ya kaunti ino na taitu ino ni gukorwo ikineanwo.